Joint Steering Committee member te architect le voina local khom thian du tak te chibai vek ule kan thriat angin aizol hi atira sap hoten an thiamang angin an lo plan ve a ma se zia ka in lut chia eng ma omlem lova bor sap thanem ngai zual ten an mani rem thriat nen an kalpui mai ni na langa zalen na kan mu nuwa atla chop zela ngai to chungin kan lu chhota ani ma kan son zela ahun lai kong pui zau to tak nia kan ngai kha tuna chuan alo zau to talova hol lian tham tak nia kan ngai te kha an lo te ta a kong pui zau zok te pui pun na mun tha zok te pak ngom tak te kan mamo na alo sang ta le ni ani na taka chuan tuna hian chiat rup na lian tham lo thleng pal ta se staging area thapo kan nei lova trat lian chi ho te in tran na tur kong pui zau thapo kan nei fum felo ani state danga kan sina ko pui moi le mun ma thatak tak an lo nei loma rual o anai em thin wan nei thak tak main aizol ailia assam rifle ro ram chu mi pui kuta alo om ta a an ram chu san mandan tur ngai to tu tur advisory committee mi pui zong song te ayo zo tur kan dina advisory committee chuan uluk takin ngai to na aseng ta a elai hian kan hriat nu han soinon le ram kan du chu state day of prayer kan man lai khan assam rifle kota he mun hi la oma ti chuan mi lo lu zel tur kha an danga gate pui hi an khar ani tin kan hon kha elam hoi zong in ron wa suan tia tin in sound ti zoi ru in ben cheng lu an ti boka kan zai tui lak lo to sia an nual roi maya pathian nela helam mual hi mizo te ta ania ma fak na mun ta kan man theinan I trong trai ro lam kan ti top maya kan trong trai chan na hi kan muta kumza som thum nuwa kan kuta alo lu ta amandan turahian sarkarin kan department te committeeam te nena ngai to mai hi tok kan tilowa stakeholder rang mizo mi pui helama ngai to na sem thin ne kan thria zong zong ai o kan kimani advisory committee yan voi duai lo kan thu khoma kan advisory committee member te chunga po lom thu ka soi du a tuna hianin trum khat chu kan thul lengai mai om ngo kan ti a chumi ani lo chuan kan na kan zo thu khat ta nge a atira tangin tluang takin in lungrual takin kan kal chawa lom le tin Assam Rifle ram chu san chung changa hian ziak le official indoor kan ni lova thing pui no dom chunga zanria tekil changa atia verbal li indoor chau kan nia mania ndc local khan residents minon bua ta chuan Assam Rifle ram so mi khatlami so di market fel ni sen kan tia riru nei takin kan di market ta tuna kan main secretariat main gate opposite chia oi pang per peiso min lai thak saka tuna hian revenue department in landlist an siam meka emian pe vele hian an pe ma poin lo ti lok thei china omin karinga boundary pillar te po kan da to thova PWD lamin chief minister office le residence tour an duang ve sok nga kutlang hal thoi kan duan ni du rei don sia chief minister bangla om na ki anwang kop ma cheng tan chuanin chu san po uyom takani amaro chu kilai ki state guest house te tangkai zokin kan lamang thianga chief minister ber kilai a fala om dai ki aboi thang ma meeting a pui tam sia mine kon enin kara traffic zam zong kan sutlang reng maya solaya kanom ve thei chuan
ke in kan in pan thei dona penrol po kan save treu dona hun nen chu ti thuai kan du bok ti kha kan soitel du boka tin kan in to khom na lian ber Vanapa hol hi om na lai li ma se amun ma che pa lir thei da na anga tok lova achung zau tok to lova au pat to wangin sak that atul to box ya atharin sangu tin kan rel ta ani Vanapa pa hol chau hi kan malak na tur ani lova Idol Square te Heritage Court te Open Air Amphitheater te parking zau tak te pangmoi tak te din turin ruaman na siam ania tuna kongpui omsa po hi ti zau ni se atia chua chong lama kongpui thar sial rel boka aizol laili hi nasatakin kan thak nang lam don ani Vanapa hall tin kan lo lam thanga nichina presentation kanan mo khan Vanapa center ti kha ain ziadan ning ka ria kha po kha moi zo kinin me zo mai the ni chu UDNPA lamin an lamang ang kha kan mang chho tho meng chu usa pa ho in tiang ang kha kan ring to meng chu hei chu Your app sends words, chooses a voice and a model, and gets back audio it can save, stream. Ruaman reng hi state dang khopui moi tak te mit tha chunga rual elna thinlung puin kan ram mel an na tur kumtam tak lo la om tur thenga kan tangkai pui tur ngai to chungin kan kal puya Vanapa hall and park po hi khopui laili tak om tur pui pun na mun lang sar ber tur niangin moi si thasi him si ni se kan dua min aizol an mitlarwala an mitlalo lang ve ngal tur iconic building sak kan du ani nichina presentation kan anena khan tlaizong kha tlarwang maya moi don lein ka ria hu megalaya te pechon in a festival ran pai in siama kan rama potwal trote tam ma kha min hip tu thatak ani karinga kha ba khan kan state tree her se hi war theilang kan lu khop mai khoi buna po lai kher lo po tin lai kan lamwal area sim ma po hianin a theina pianga her se te in war taila her se kut te po kan lamang do in karinga Mizoram kan tual tro thing prun ngai mia lo pathia nina khwanu na duanang anga moi sa kan neya hei hi kan war Mizoram la na tur pakhata kan siam thiam poimo lein ka riani tin chu tiang hall le pak moi tang mai han sak dan tu chu architectural design competition buat sai hi tha in kan reta UDNPA ten an bo suya voina mor kan lo bok thei ta ani lawmman pakhana dong tu Catalyst Architecture Studio tele finalist te kalom pui chewa aizol laili taka in Architectural Design Hall and Park langsar taka ding lo tur hi nang ni point in chuang ve le in karin he in ti siak na ti lotlinga rontel zong song tele uluk taka endik na thok tu kan jury member te chunga po lom thu ka soyani kan chief architect ya ganen khom lai han thila siak training ka ria sarmona copy mo ka te lo ni reng lo mai lo ne kan in man suak ka ria mai na chani architecture hi an building sakring ka ko lova achunga om turte amang tu ten engang takin ngan man tangkai thei ang ti te kan riat lok na ani van tlang mun phei chu au howa kan pun khom na tur nau pang ten in fiam na tual china ta na an man tur te ni design fil fai tak nei lova sak mai chi ani lo ani kan winner polar in zual ral te hi 35th Zeke Indian Architect of the Year 2026 lawmman dong tu aniti kalofria India rama architect hiam berkuta Vanapa Hall and Park design om hi alom om lein ka ria
kanen diktu te hian an thlang sual lovin karing lawmman cheng noi sari adong photanga nakina consultation fee ala dong le don ani ome asang na tur hi sumruam mansal omloma se PM Divine mga sak kantum dona concept paper le DPR te chak takin kandum zui don nia PM Divine hi kan mutur zat ala chiang thei lova thil dang ne na club together and tum ni ten country a cross zaruk borvel hi chu dong tura kan hanin ngai ring mata ta chuanin project lian pui mai chok phi kan neya mi kan khop kham don lo viawa adil pundan te po kan langai to zel tura ngai ta ilangin architectural design award semna kan nei theina tura ruam man siam tu tele competition huai hot tu te chunga lom thu ka soya kan nodal department UDN PA department te to chualo tong so turin kan en bok ani